شما شکر عزیز شون شما خیر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مراد تیوی را شون شما خیر بو یونا برنامه زازاکی ما حضور شما برنامه ما مهمان ما دلال افیای yeni ume matra der hakkı ver hocam maseni ifade kim? Kelime Verberdiş. Verberdiş o nakışyayış zon zazaki ser. Verberdiş o nakışyayış zon zazaki ser makal ki. Ma en zon ku seni nakışnen ma en zon ku seni veşkal kin o hani malum şuma zona kadar çıkıyor hem pe sulh berazin hem pe cenk. Aynı zon pe sulh izverazyen pe cenk izverazyen. Zona seni yo üslup şoğulyen en zon ma semet çine şoğulmen der hak ennet ma meyman okura sual oku persin pers oku persin o matra cevap gen. Cumali hocam tıkhir ume sarıçım selam. Xeyr meyondu, sarıçım ve şey. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sünnet saat veş. Allah razı olsun. Çok şükür. Elhamdülillah. Şuma seni ol. Allah razı olsun. Zernoma veş persilmedim. Vadeti senini, keyf, haltı, kıştı, kulfetti, dorciruntu. Hatta vate hayvantu senini ya hayvan yüz persin. Çünkü var ya eğer hayvan olmuyor da seviz olmuyor. Eniyor. Dabar mavun dabar yin pers yani hayvan yani dabar yani şey dabar ne lan mavate dabar hemen evet. Sedam ala Nureddiniz Kerem Kerdi böyle Seyda Khairma Selamu aleyküm. Aleykümselam Seyda Khairma Şükür ben gaviyen Şmaz khairame Şükür mahona yo bindi elhamdülillah. Çok şükür. Hamd Allah. Amin. Der hak lisonide, zonide, Kur'an diyor ayet es şuma zoni. Ve min ihtilafil elsinetikum ina veren yala. Beli Seyda. Ve min ayatihi Sedat'ı Kerem bikiren ayet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. Müsaade şuma bib ezvazına yani maali izvacir. Kerem Bekir. Beli ma biname Allah o yoz be vate Allah'a ma dest beker. Cenab-ı Allah bername ma hayırlı mübarek o ya Rabbi niyeti ma halisi o ene bername ra ey ma tamaşa kin ma guştare kin ya Rabbi tiyiniz nasipdar bikir inşallah. Ena Sure Ruma yani 6 pyeser Cenab-ı Allah von ve min ayatihi en halakakum min turab ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvaca ve min ayati halqus semat ve min ayati menamukum bil leyli ve nahar ve min ayati
von ayeton Allah rav Allah Celle Celaluhu ayet yani de ma'ni ayet ist. Yo ma'na ayet yek Allah Celle Celaluhu nazil kird bu vasıta Cibril-i Emina yo ey ayet o yo ayet mucize ayet kavni yani ayet yani gerduni dünya yani mucize zaf fil Allah Celle Celaluhu biraşt yani ez bona qayna ma'na etiyad daha hoşuna daha nizdiya yani mucize Cenab-ı Allah'ı çi mucize Allah'ı halkus semavati vel ard biraştış ardu azmin yani yo alim ardu azmin vakto ardu biraştı ardu azmin çıkıdı biraziye çıkıdı hame meydon avça ki vinenu biraştı ardu azmin çıka mucizat tilti ist. Mesela azmin aşmesta recestu asri isti bin milyonona bin milyarona seyde mala saidi kurdi in von ahan von girti isti ki von ahan ziyadra süratli ist yo tenir nigirne demek ki veriye est mesela ard honca okuydu ne ardı mesela Allah Celle Celaluhu insanu goni ne ard ser halk kir Allah Celle Celaluhu rızk yin o çiyo na dünya güyeşini lazım kerte depo ker mesela demircir lazım Allah bin ardı depo ker demircir lazım depo ker mesela cir mazot yani lazım avk lazım çiyo mehlukon lazım Allah Celle Celaluhu pireyi ne ardı depo ker irtibat binatı ardu azminet yani to onun cira sini Allah Celle Celaluhu bütün mehlukat nero mayk biraşt yani piyamiyeş nero maykon bir pihet Allah Celle Celaluhu sini hayat travrazense aynı zamanda binatı ardu azmindiz en yo irtibat est yani Allah Celle Celaluhu varon azmin ra varnan erser yo avkede yo piyamiyeş binatı ardu azmindiz birazen ve pe av irtibat varona hayat ardu azmindiz birazen maziyet ra derk nikin o vahtilafu elsinetikum ve elvanikum ihtilaf zonon şuma o rengon şuma yani hakikaten gel biron zon insan hatta mayo zonuz kalbi kif yo insano yani a'ma mebin pe eşnautiş ey kalık ma tekrar bigin zon ver ey kalon kom çünkü sini yani seri engişti ki meret ki istimalken yani habitnem seri engişti hani von parmak izi ya kaygırın bir yer form kardeş hey yo insan benzemiş yona insan ne bina hey ya insan yo bin yen sırasında ise aynen Allah Celle Celaluhu zon zavkıdır biraz yani bu zon zazaki ma kalkin ma ey yo mare yo piraz bi honciz yo ihtilaf banater es fakat yo ana ihtilaf nu o tezon kurmanci tezon zazaki tezon arabit vel hasir behanzarona zon ist o behanzarona insano kader in zonon nizona in zon bibi ana ihtilaf zonon ve elvanikum renk şuma yani tonin irtibat banatı ardu azmin seni esse avkhid irtibat banatı ardu insanon dedast yani honj yo surat Allah Celle Celaluhu terabasken yani rengarenk mesela te damar ard safi te suri te esmeri te mesela yani aynen insanız seyinu Allah Celle Celaluhu'nun insanı seyinu ini pier mucize Cenab-ı Allah yani ayet Cenab-ı Allah yani komik yani
halk erd azmin inkar bükür. Yani kıymet cümledir. Siniyo bunu pil hatta inkar kerdeyi elbette ki kufra çünkü sade Halık erdu azmin Cenab-ı Allah. Halık zonon Cenab-ı Allah. Halık rengon Cenab-ı Allah. Siniyo gunu pil. Çünkü her yo ayet von ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahidun. Her şey von yo mucize, yo ayet, yo alamet, yo nişan eslon delalet kenu ver ini kainat yo yani. Yo. Yani olmaz geçinu. Av kediz yo insan geri ka en zon ihtilaf zonons delalet ken yo biye Cenab-ı Allah ser kom en zonon vartı mekir kıymet medce ce Allah yani göre form kerde mi Kur'an ra cezayı zaftila. Çünkü yani yo ayet Allah ki vinkur ha ayet mana ayet Kur'an'ı veyahut ayet mucize delalet kina yo biyeş Allah ser biye Allah ser vakti ki vinu yani yo günah pil yo cinayet pil aslında yo cinayet zaf pil o sebeple yani insan madem ki Cenab-ı Allah insan rengarenk biraz insan zonyen ihtilafli yani ayrı virajsa vazife insan geri kalan ayetun Allah muhafaza bikir. Ve Cenab-ı Hak penid von inne fi zalika la ayatin lil alemin nu alimoner von itiyad von yani ayet ist mucize ist ancak yani alim von tam manasıyla hakikaten çiyon araştırmışken von ye tarafım ki von era gel biron yani sıfto verin ulemay ma gerika ana mesela ser zaf bindir zon ayet Cenab-ı Allah bu Kur'an'a sure Rum ayet visledin ve ser araştırmış bikir gencma tamaşa karma ayeti yani Kur'an'a sure Rum ayet visledin Cenab-ı Allah به şekla اهم دگردون زونون ki فرق zonu o erdo azmin piyarasınuk. Mesela yani kainatı Cenab-ı Allah tabi zaf bender yani işkine ayetin piyarşmar bon kainatı Cenab-ı Allah ehen mucize pil viraş ki zoniz inin mucizon pilon ra yutenu. Vaktu in zon tek bixif in zon veş bücü yani ihya bidir yo mukafat ki zaf pil ama eğer kicir vartı mekir ona yo alamet yani ona yo ayet Allah vini binataraş verse komikcir vartı niker Allah het zaf az göre form Kur'an ra Allah het mesuliyeti zafa yani bilhassa alimon Allah Celle Celaluhu bizati alimon bu maalesef ulemay maz ina meselat ezvona khayr sınıf min ulemay maz zazon ina meselat yani sınıf min ina ayet nugveret nazar dikkat ini ser nkhifte semid inya yo mücadele yo khabat nikerda Cenab-ı Allah yani ma pierun af bikir yani yo bunu zaf pil az vinina az inkhidon najra ebele yalnız az hemin şma sözda maseda yoz ayrıyeten de sure İbrahim biz Allah Celle Celaluhu ona von ve ma erselna min rasulin illa bil lisani kavmihi li yubeyyine lehum on ma çıka peygamber u şavir ma piereye pe zon kom yina ma şavir yani mesela Resulullah Aleyhissalatu vesselam Kureyşiyon vakti hamu elbette ki zonin Arabi bu Allah Celle Celaluhu pe çıra liyubeyyine lehum kayyinir beyan bükür yani gayeniz ayet sure İbrahim kom ayet çerno yani
زون غایه زون بیان کرده چیونو یعنی حقیقتا وقت زون که چی نیبسه که نشکن خو ifade بکر ممکن نو که خو ifade بکر Allah semet beyan کرده چیونا Cenab-ı Allah ona zon çeşit çeşit renk çeşit çeşit Allah Celle Celaluhu de yoz şima eğer müsaade bikir ez vazına ayet sure Hucuratız Allah Celle Celaluhu von egeli insano von maşma yo nero yo mikra yani Adem ve Havara maşma halkir fakat maşma hem kabile pil viraşt o hemiz dedi von şecere ye esachna şecere mana dara dar kwek no bi kwek vaktu dar bina pil gilşeye yani mesela yani kabile pil se dara pila gilşez kabile kışke kuktira mesela yenmedon sebep şu li taarafu gel molo gel üstadon tefsiri di hakikaten yo mana zaf önemliye von li taarafu asıl ye li tetaarafu tiyo teşya hazır kay von şma yo bin bisras khu bisras non yani hatta Şevkani eznamı dona yo tefsiri ki zaf önemli ez bine onya cira zahmir enteresanamı von geri kaçma yo bin bisrasnır de ma'na dompir yo ma'na enaki şma laj kom şma kom yo milletre geri kaçma vaj az milletre sırasnaya av vaj az falan kesa av biniz vaj az falan kesa yo ena ma'na çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam von kom von yo milletra von fa milletra mahasibnir başka milletonra bahasibnir von veledi zina ve Resulullah aleyhissalatu vesselam zaf önemli ne mesela zaf dinen zaf önemli ya çünkü Allah Celle Celaluhu viraştış kabilon kay yo bin sırasına işo yani vakti kabile ayrı ayrı ne yo bin sırasına او sevra he dedin ma'na dedin ana ma'na yani estra mümküne taarruf yani kay müşareket yani tenani şma yo bin sırasına yani seni de devlet tüdi yo bin sırasına elçiyon xo yo bin şavin banatı ne diyor yani siyasi veyahut ticari yo ilişki yo alaka braziyen gon Müslümanız, insanız gon yo bin bisras ma'nayı yani her şey yok yo Türk yo Arap xurwazan xur münasib dinen bu Peygamber aleyhissalatu vesselam ne seriz von şma çiyok şma xur münasib dinen von şma bre xur münasib mevin zahir hadis von şma iman şma cadnu o sebra gon kiyo bin bisrasnır yo binir hürmet bikir çiyok tukhur vazin geri kat bre xuruz vaz ayet inqide emir ker fakat maalesef teyte umbazma hatta malay umazma vallahi tenezzül nikin yin fekran nibacen vaj azazaya mesela vacız kurmonca vacız ara yani çiben travun ravun mon aşağılık kompleksi sanki ya gel Müslümano yani matwe inke hakma çin ma pe iftihar bikir mavaj mazazay ya ma arab ma acem tuzona çıra çünkü matwe Allah'a nuvaştu nebat ma dilekçen Rabbil Alemin ma enqid virazir Cenab-ı Allah bu lütfu kerim koya ma enqid viraj ebin av qid viraj ebin şey viraj tesfi viraj sebep yo bin bisrasın sade eno yani era üstüne çö serçine ancak bir takvatı Allah'a inne ekremekum indallahi etkakum Allah hep en müşerrif şima av ziyad riayet hukukun Allah'ken av yani riayet hukukun çut bun ana sura piyeriye yani hukuk binatı insanın Rabbi askına biratı Rabbi askına ona Müslüman bireyo bini bun binatı biron khu virazin bun mesela vona namı bile birey khoya namı xirab pa menir bun peyi istiza mekir bun gıybeti mekir yani
خي وقت ما بن درج إيرا از إني أنا سورة حجرات ذيرني إني آيات از حوالي أي تماشاكير ما هي ما قشتاريتين حوالي يمكننا وأنا سورة سر زاف بندر وأنا آياتون سر زاف بندر إيرا يعني يوتيوب تخور مناسب فينر تقولك أي بريخوي مسلمون رز ولو إنسان باشقاس فرق نكن يعني مثلا نازواج بإنا ما مخاب اتياون إنما المؤمنون إخوة والمؤمن أنجح بريو بين يعني سانكي أي مايو بيري بريو بيني أقيد نو تنكي أونين آيات را سيرين مجهي جاب مهولير زون وون الله وون مثلا نوح وون بري شما نوح وون شمار شود بري شما لوط شمار شود بري شما صالح شمار شود بير وون برا يعني قوم لوط أو معاملة خراب كيردين يعني ينابر شو معاملة نكر هون الله جل جلاله وون بري شما وما شمار شود بو براتي يعني إنسان بناتي إنسانون براتي غير قبل شدين رابن واببر اگر zarar mediyo bin yani rengi din çineyi ben wabibir gerika ki tor insonona sulhu sükunettir ki gerika yobin bisrasnu kadru kıymet bidiyo bin. Beli. Teşekkür ederim. Cumali Hocam. Efendim. Berniye bername mı zon Evet. hem pe sulh biraziyen hem pe cenk. Yani en zon ma eşken pe hol izvajı harab izvajı. Bere mazun ko pe şiir nüseni pe edebiyat pe meseluvuni inaveş hitabet inaveş kafiye matean fakat esas süs zon esas nakış zon pe holi vatış pe holi pe zon holi vatış sulh pe zon ko fitne fesade niyek ve en zon ko kin nefret niyek ve en zon ko zır niyek yani göz ena pencere ma boncise ma en zon ko seni pe zinetik seni nakış gibi. Zat teşekkürken Sedem Allah Nureddin Kağıt çiğ. Yani peşinden Zat teşekkürken Sedem Allah Nureddin weş yo umumi yo izahat der hak zonu da keyfiyet zonu be cihet خلقت Allah Celle Celaluhu'ya eziyo diçiyo vazan o ilave bekar te ayet Kur'an-ı Kerim kelime ayetu zaf yerana de çeşit kitab Allah esti yo kelam sıfatıyla mabacı ki Tevrat, Zabur, İncil, Kur'an-ı Kerim o yüzü tekvini emirre kainat kitabı yo. Yani kainat yo kitap باللسوني مخلوقاتنا ماريو خطاب باللسوني مخلوقاتنا ماريو خطاب يعني خطاب شنو سنة هواي القرآن الكريم وندشي ماريو خطاب سا إن آياتك de tekvini iniz insonir qay akıl kerdiş insoneri qay zonaye insoneri sene havay bila teşbih levhi rayeru işareti kişvinça çend kilometre mendu o ına işaret kayçınaya etya te araba seni havay don şoğulnayış te frenken te veya mesela etya çına dikkatken in virajonda in çiyond Allah Celle Celaluhu ma in ayet zon ki yani ayet zonunda sena ve hocam ve min ayati halqus semavati vel ard
onda وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. Yani alim sadece ayık fıkıh zoni ayni ayık yani kainat seyo laboratuvari mabacık ite tıbbiyana ver, ite fenyen ver, ite teknikyen ver. Yani Allah Celle Celaluhu dikkat ma be in ayeti oncan. O mesela mabacık sosyoloji örneğin en zonu, örneğin rangun insonu, örneğin en ilim, en çi bütünüyle ne yüzü Nurettin Hoca Seyde Zafveşi Çiva mesela ayet 1010'da Rahman suresi zaten beyan lisan allemehul beyan Allah Celle Celaluhu beyan dav insan en beyan en lisan yani zonu insu be'niya en lisan insan hususiyeti lisanın binun için mesela mavaji ki ay mahlukatun binundu ay mahlukatun binun en keyfiyet zon insani yine için zon insani zaf keyfiyet esti en keyfiyatura mesela mavaji ki insu hakikaten zonayı hope zona onzu و إن مثلا ما باش شعر بنا إنه نشتش بنو درد خفاتش بنو إني حقيقة آية بيل يعني إني آية اتياد zaten Rahman'dır ve allemehul beyan. Beyan belki nimetun eğer piron nimet bedeyen insan o beyan nimeti ne diyen insan insan yani yo çiye çini bin yani yo vateye ne vraz yani demek ki insan pe beyana hakikaten mavuni ki yo insan değer ye ha bin zon yedu yani kal kerdiş yedu çağın okuma ini zon dadi ser kalbi kerse yo insu zon dadi şiyan be kıymet kerdişiz şiyan kıymet ra befiniz çünkü avzo şiyan der hak ediyor has kerdiz vraz şiyan der hak ediyor nefretiz vraz eğer yani maşerhul mevni vende semen zonuna Abdullah hocam ona bas seyda maya cerahatu sinan la yeltiyamun ve la yeltamu ma cerahal lisan hakikaten yani zo darba zon darba grona ama darba hınçer darba çiya pe tedaviye verena tedavi bena fakat insan çağın o pe zona yo kalp şıkıt o yo çi kerse hin او پیسر تداوی بیایش تداوی بدزواج tamam mahak ve halal ker fakat او هن ترا silmiş neden yani yo ray ye davjar yani ye kara eşta aya kara yani atira tirkamun fekir şia aya lafız kalbi yo kharabe brashta ve çıkasa içi bikerse ye venüse ayara ma önini ki kala kharab darba karar raz, darba kılıç raz, zaf mesela mabacı ki kavmi, ma beyn yenet her bir dımra sulh brazeo bir se braro. Fakat çavunu insu kala kharab ve hatta ömür peyaz insu şermayen bun keşke nan yevatin, keşke menan yevatin, keşke menan yevatin. Belki en beyanız en hesap piliz insu ahiretet zon khurayen hesap beynayış yani hesap insuni çünkü zo nimet pil yani Allah Celle Celaluhu dav insun yüzü mesela mabacık Nurettin hocam Hucurat suresi ya eyyühen nas inna halaknakum min zekerin ve unsa
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لتعارفوا. Üstad Hazretleri bunun la litenakeru. Yani بمعنى اتيا شناسنايش يعني تلاج أحمد تلاج محمد نيو اتيا حق حقوقي شناسنايش يعني مواجهة değeri نسبایه ملتای kültüriye coğrafyayı şناسنایش اتیا çağın şناسنایش zıdiye inkar kerdиш girot niye şناسنایش girotse mana zaf daha هول فهم کردش اتیازی که یعنی به جهت خلقتا خوجم سنه و وجد سیده وشفا یو چیو که به جهت خلقتو بشر نشین آیی ده üstünlüğe yani şeref çi haysiyet berwerte. Çünkü zo Allah da o. Yani ço nişin var zon mu zon tura çiyo şerefliyo zon ma daha zon hol. Ini Allah vez ayet olarak art, iniz ayet olarak art. Yani tenişin var ki la in ayet Kur'an çiyo. Belki yani yo ayet daha ziriyo faziletiye yo çiye ben ama çiyo hilkat ramo renk manişin per renga üstüne yani en sapi ni siyah en siyah avçağın yani ya üstüne in bin çi en cihatra çiyo hilkat ra diyav insan sadece به تقوایا تقواز خوشم بزاف وش پینی آیت و تقوا اتقاره yani ki hakikaten خرابه را او چیوک zarar don insonu zarar don ye ayrı خو muhafaza kerdis. Tabii ki manay takva zaf mavacık çiya hatta seyde çağın oku en ayet var yani mavacı ki kelam sıfatıyla kitabı mı ama tekvini sıfatıyla kainat bütünüyle ayet bir lisuni mahlukatuna mevcudatuna azmar hitap. En cihetle çağın okuma ehli hak ve hakikat ehli takva berru takva ma önin yenra yeni kainat bütünüyle mahlukat yo ayet sonu ayera yani yo dar ancak ihtiyacıya yen pey bise dar bernaya yoksa dar niye bernaya yo ok liyel ni kerda yo kara eğer lazım niye caya ojara niye laknaya ojara zarar niye da yo dar veya da ihtiyacıya yen eğer peyçine yo tayr niye kışta çünkü ayetu eğer te benazar ayete böyün kainatsa te kainata tahrip nişin viraz tahribat nin virajtır. Eğer masene hava karşı Kur'an be saygı be hürmetse eğer insu yani be en cihata be cihet hilkata ma böyünse vayer enino piru halikin Rabbul Alemin. Öyleyse manişin zerre yev keyir maşhur misafirti veya da hak maçın yıkık makey ona bekir ma in di sonye ma bir rujni ma inçi bekir mari lazım ku en senave kocam baba lil alemin yani alemun ayık ilmet mavacı ki mütehassıs yani çi zaf hakikaten husus ilmi amel karduğu husus ilmi yani zaf bavayeri hissiyatun ayı ininu in ayetu sekin in ayetu be habata ilm pe ilma İnsanur mesela mavacı ki
ayet Kur'an pey kalona pey vataya yani tefsir kardeş. Yani Kur'an veya Tevrat veya İncil veya yona kitap pey kalona pey beyanona yani şerh ve izah kardeş. Fakat ayet kainat pey ilma yani izah kardeş. Mesela mavacık o ilim çınav ilim fenniyo, tekniku, bit tıbba, ekonomiyo, astrolojiyo, astronomiyo. Mesela eni sekin ay kainat tefsir kin. Ay kainat şerh izah kin. En yönüyle Allah Celle Celaluhu mükafata kitab-ı kelam sıfatıyla yani mükafatayı daha ziyade öğneyena ahiret. Fakat kainat kitabı mükafatu cezayı öğneyena dünya. Çınara komik en cihetra be ilma beynu nazar xu bedr kainat keşif bekeru tarasut bekeru o kainat seyo kütüphane seyo laboratuvar bigeru xuver o bunu ini verşün yani ini sene ve verşün ma bacı ki ini ilimde fennet teknik tıbbı verşün mesela yo dönemed now rujizva İslam'ı Müslümanı çağın karşı küfür vernebiyayiş yani verkötüş ilim rapeyköt verkötüş ilim rapeyköt o en peykötüş hakikaten yev zillet meyinser rics yani Kur'an-ı Kerim'de rics bun. Yani yo pisliğe meyinser aya pisliğe Kur'an'da ayet izahken tam bilmiyor. Aya pisliğe rahama nişehu bekadin. Aya pisliğe çınaya inkar kardeş zonunu, aya pisliğe çınaya inkar kardeş hak hukuku, aya pisliğe çınaya inkar kardeş ahlakı, aya pisliğe çınaya sene vaya meyinser. Hakikaten yo ben yeşnasnayış. Ne maşin yani zaf çiyo bidici ama verköteş aynuz ana dünya yiniriyor mükafatu çınara hüküm kenay binu. Mükafat yinir yani ay bin şun heftini o on doneni ni wen ni hüküm ken. Ayra gerek ki manne Kur'an kainatra ba'abir manez kainat Kur'an ra ba'abir. Yani en word seyo kitab o dipel yo pel kelam sıfatıyla yo pel tekvini sıfatıyla mu Allah Celle Celaluhu mar şavut yüzü mesela hocam Seyda Malanureddin Ojad innemel mu'minune ihvetun Günelli Mehmet Efendi hani hafızı zaf çiken o tabii ki o çevreye de zaf insani çiken Günelli Mehmet Efendi ravun tıvun hafızı hani don çikerdiş ders dun fakat bediyo zaman zona hani çiken yani kitabı mutabun nüsen yani hizmet tu daha çiu Günelli Mehmet Efendi geren ayın ravun bediyo zaman vun braymen şima ona kalkin in kal wish min yeşwin az lafız Kur'an'ı raha kheftiyen bediyo zaman mana Kur'an'ı raha kheftiyen ve mana Kur'an'ı ez lafız az Kur'an don ezber kardeş ama vez manayı don fahm kardeş ta wirdiz lazım mari Hamda yo alim fıkıh mari yo alim tıbbız lazım İbn Sina çınar ama verkötüş ilim maçağını trakötpey yani ay alim şi o ondan sonra en bin şekil din serbindirdi. Yani ruh din çin şekil est. Çağının ruh çin ya da tecil bid meyitre mavacı kefeniye sür beker, kefeniye yeşil beker, kefeniye değiş beker, koloniye der beker, o çiye beker. Yani ay şekil ser çıkın beker. Ruh de için. Ayara mahöne guni
ما او روح دين خود بیارجا زونز پر روحا جوین yani جوایش زونز پر روحا روح سنیا و ما بني آی سربندن اما اتیار خوجم سنیا و فا yani براتی حضرت علی و واته مذیر آیه مواز حضرت علی بون پیرو انسون به ان آیتا ان آیت حجرات يا أيها الناس انت نيفون يا أيها المؤمنون يا أيها المسلمون اتياظون يا أيها الناس ناس hocam kusurmuyor ma örneğin İspaniz Aybinoz çağunoku Arabi ana kelime nas معنى dayıcı yo ünsiyet rayana insu hakikaten ne mesela mavajiki İbn Haldun insan el insanu medeniyun bit tab' yani insan fıtraten medeniyu yani ama dımra eğer holyo talim terbiye ne girse ben vahşi yani Allah insan vahşi niye halıkna günahkar izni halıkna zalim izni halıkna ama te zulüm kerdişiz, te melek beyişiz, te şeytan beyişiz est. In fıtrat çağınok yo çevred yo muhited cay xo beveinse, neşvu nema veinse, mavaj avva ben. Ayara her insan fıtrat İslami salim yo fıtrat seriyen enaya. Yoksa dadi babiye İslam ve ben zalim ve ben fasık. Yani mana itiyat azini bekadim Abdullah hocam. Hazreti Ali radıyallahu anhu ityara in insu yüz nisyan rayen yani hilqet ku dünya u meşgaye ku virken ayra Allah Celle Celaluhu ve eyyühen nas şema bizonik ku vir mekir şema ku virkin şema yo dadi yo babiray ityas Hazreti Ali bun insu piero hilqet cihetiyle barayo bun dadi yo babi yo ama din cihetiyle, mavacik mezhep cihetiyle, ırk cihetiyle bıraktı o bana başka ayera ma piero insonete ma yo dadiray ma yo babiray in cihetra ma çavunok böğünüyor bunra ma ben ma zafçi müşterek hak estu, hukuk estu, ahlak estu. Anlara maşini ki insanın bir yoca o zon ku ma en hususet maden dadi babi mayo zon ma farklı ama şmakay şma brayci yani şma seni hava zon yobun inkarken şma seni hava en zon bun en zoçin ayra Türkiye'de yo mesela stavun ma Hanzar sarra ma brayci o vallahi çerrez zon bratiniyor yani عمل شما عمل براتینیو یعنی مثلا او براتیا ona bir fam kerdش bine kerder kusurum. Ersomet Ömer Sarıçım Serome Kadri Sağdaş Xerume. Kadri hocam Xerume. Senin? شما خیره سیدا شما خیره Şomtuz xeyr, zav xeyrame. خیر موندی Şoma serame. Mala Kadri diğer eşya da Konya. Eşya vertakı uca. Vertak dönüyor ki nume muhbirake. مالا محسن ای Mala Muhsin vertak da eşya. Ezran aşnaya. Engemin naverniyeme. Vezdame, nonizdame. Bak hocam Kerem Bekir. Müverd. Müverd Allah ziyade bekir. O mi kitap koz imza keyo mala kadriri. Yozi mala Muhsinir. Medacı mala Muhsin cal grot baz unem. Mebene ina cirwen o mala kadri pe venkwen mir yuwen o şavut ez aki wen bir sabo itera دست کرد مولد نبی پی بسم الله آخر رسن ان جماعت انشاءالله اقرا باسم ربك فاتهم ما سم دعوت اجابت کردوم ما خنجون پیلون دارجیرونون دعوتک بخور شربت غازی آفت حاضرک
انبر ما امید یا قزکیر فزکیر مزل بن هیراق فقیر چه وزن یه را بواز بیدست خو آمد کومک هم ذکر بک کومک هم ذکر بک قلبی بن پاک حالی بک حالتم حالا ای برا قی فقیر و صدقه بد مال خدا حالی بک حالتم حالا ای برا قی فقیر و صدقه بد مال خدا Mamosta kitapçı بله انقدر یو mesaj İzmir Erşad'a teşekkür ederim. والله ما زاف Hocam Evet. tuhu vira gergereka PFD trabun. Şunevun. Tu gereka bişavuten. PDF. La ez inşallah Erşad mukhubirak sürmeyince. Gure tu zaf ma tu mazur bine. Gure tu zaf tu viraka. Bize röcüm ev eşya badnin riş mayona xabat ke da dengbej kurmancı bun dengbej Evet. Türkiye bun ozan halk ozani Madiz bun Diyarbaz da Diyarbaz dernek çölü de zazut çölü de raş mume metra bine kayıt girod eyo kayıt İtiyat müsaade şuma esse az yok kayıt iz itiyat aha bine güeştari biken. Daha Bir dakika. Ekama çikin. Bine bele. Ben yemin ki Renk o neyim? Renk şuma uyan. Renk çün. Renk Çin Abdullah hocam. Seyda sıhhat şuma senin şuma çe halet en binafet ma en zaman vengini de istifade fikir. Şükür hayır mayr mayun Allah ve razı şiv olsun. yarna. Ma Evet. piyer piya yani Allah. ma famile piya. Ma yarna elhamdülillah inke ma bine holi. Av yerina o sayı tura himin tiyo veş raz may payra. Estağfirullah. Ma tekrar tür teşekkür ki. O Estağfirullah. komu bazen eğer himin o yani hakiki bigirse ve himin melakadri bigir. Ve şuma ma şarmızar kin Seyda lütfen. Şumali hocam şuma senin. Allah razı Allah razı Allah razı beke ezhula şema senin kadir hocam. Şükür hocam Allah'a. inşallah. Allah'u biker Rabbim. Şükür şema ziyade biker. Şükür ma ziyade. Paşa Bürkek bu Hatta ben niye zaman ma esma kuruyor bir ders. Evet. Yo diğer piyabun Kerem Biken. Ha luri 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 day sardına kebiri ha luri 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 day sardına kebiri ha luri 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 day sardına kebiri Nuri, 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 dayvanka kebiri ve mayini alya merdin ve sarverde alya merdin ve mayini alya merdin ve sarverde alya merdin ve mergo mergid beçerdin ve mergo mergid beçerdin hala hala beçerdin ve mergo mergid beçerdin Allah
مرض علب كردين هماي مرض تب كردين الله مرض علب كردين ربي مرض علب كردين وناماين عليا شرا نصر ورد عليا شرا ناماين عليا شرا نصر ورد عليا شرا يا الخبر دوبني درا يا الخبر دوبني بله عندك بس ما epey kayıt kırıyor böyle yo saat ma kayıt kırıyor göre yazıt ya Çinliken bele mala kadrite khayro me ma bene etraf Canım, ers tekrar hayır. Şans ma piernes Ya. hayır. Allah razı olsun. merdimen kadar marifetin bu Cenab-ı bez kayla kayıt bir yerin kadar arşiv mi eken arşiv o mala kadri zona hem pe edebiyatı şiir ki süstuncu hem ispe ahlakı pe edebi ki zon ki süstuncu der hak ennet şmazun yani ulema ma zon seni ki çikin hatta İmam Gazali enisler zakir diyor mesela afet zon esti pe malayani haber dayışı, diyet haber dayışı, betal haber dayışı, pe hak niye batıl batışı, pe münakaşa mücadele kerdişi, pe düşmanlık kerdişi, pe ina haber samimi niye, ina Türkiye bunu yapmacık sazaki bunu ise o kadar kal kerdiş, pe Kaçtikin. raştiki beli. Kaçtikin. Pe neng çinayişi, pe haber çers dayışı, pe zonqu insonir lanet uendişi, ziyad ina yarıya xarabın bırat, pe şar yarı kerdişi, sır inson pe vatışı, pe zür kerdişi, sözük tenişk dik o söz bedi, خبرو çarnayışı dritti kardeş pe kalı dritti kardeşi huva safnayışı hatu xo nevin hatu şar vatışı efendim pe ina tay merdim es mesela pe merdim mahcup Semed mahcup kardeş ina sual persay Semed Musaiş niye Semed maskaratı sual pers en pür afet zoni en pür afet zoni tabi süs penim zon penim en kadeçu harapim peçinayız ki zon süs donca derak ennet ez kayla malak hadisi bine mayr kalbi Bele son başlarkarım pierin xeyre tabi İtiyad kıda sen mahay de meslum yani daha bahsun yo cara yo xatrabin o yo ahlak yo skal kardeş zon tabi vaktin go pencere edebiyat ra mauniye zon rasa en benena fark ve acaba kum zon ri'ardonet ena binyat ena gerdonet kum zon dahina nemir hoyan şugılnayiş yo zon ona tabi aygo geyreyse cumali abeyen dahina ziydiyo İspanyolca bana itiyad İngilizce bana mavaç Arabi bana ene ben o ben hani me bu hatan ki dest no dest zon benabdi ama ay insan go hasaten şa Avrupa şi cayne gerdon hay gerin benin aziyed zon kum zon cara ona vraşte nemir o ana farklı yo ona yonakte yo bahs yozun bu zaten kala çersiz bikir nemir yana vatişte de yani kal wişkte de Çin zaf gereyim niyo yo enhet ena pencere şaşkan bun ama pers şima kıda go mefhum kar daha ziyed hunyo hit ahlak ser
Ahlakse. Tabii Diğer ahlak kala hukum viramek, malakati Bele. kala hukum viramek mi yoçi ihmal ke, temaşakar maitya, temaşakaru maitya mesaj nüşti. Ez aynı bineyna lez bun. Ramazan demir sallallahu aleyküm selam, pan zaza izim İtiyat sallallahu aleyküm selam. İrfan simserkıj İrfaniyet sallallahu aleyküm selam ve rahmetullahi. Pan zaza izim bunu Tevrat'ı da nome zaza yeren acaba ne veren bu? Tevrat'ı veren verniye Tevrat'ı masok dinler tarihi derse tarih dinuma ilahiyatı veren recek malim ma Tevrat arva ma verni rabine bu. Ama bine Tevrat rabun bine ders ma bine İncil veren bine ay kitap bin ma ina tra vendi. O Tevrat ke tesadüf en çiyon tevafuk ke en bahs verni deniyorsun bahs kendini bucağı viyerten işte nome verni zaten nesep insonu nesep ben İsrail bahsken ucağı nome zaza viyeren nome zaza Tevrat'ı böyle viyeren. O Süleyman Ertuğrul Sallallahu aleyküm selam mı davet kerd. Eğer müsaitse beni bername ma ben umbazma. İta mifoyaz lik mekani çira Azerbaycan'a taliş selam marşrauta ve aleyküm selam. Halis Çetkin şucma hayır bu ma faydakar ku hizmet Sarıç Muser Ume halleri day serdim bir avkeyri bele. En kadema bine temaşakarı hudiz ina yoyu vakt ma gereka sohbet bikirim. Bele mala kadri kerem bikir. Bele. Seyda tabii Seyda ya iki benena hani me piler en bahs benena bahs pilona o naçizane ezit ya çego hatta gozan ma gera az yod kanun vazan bikir yani hem mesela ahlaka ya ma sebep bu hatta ki yo devlet ma çinib yo kurum ma çinib ki ma pe ay ya kaidun ahlak khurran yo din be din o ma ya en velatet bil hakim ayra zaf kaynak ma hep din rayin yani pilun maz hatan ki kum govat işte ona mekir te ona bikirse huma tura hasneken meleket tura hasneken şartı buyen munşaritül hol nevun sabat şüerset cennet tenişken cennet kür daha ziyed ha pe tersnayiş ha da micdun daiş ahlak umu şarma musnayiş Ven karışık yen ve gezneşne ona. o kadar selam. Madhol yeno çeyo problem çinyo. Mala cumali şuma malakati sok kalken mikrofon ko bakapelniyen vengina ben ho. Vengiyen ez daum dik. Ha, devam inke hol ven Bele. Ayra maz kaynağın xuziyet mecbur din radun. Mesela din ra vakt Hazret Musa'yt humat alay travat vat faqula lehu kavlen leyina. Şema şi ver Fir'un setin nemir kalbi kentiyo Harun. O hunez mayen vakt qasid humay Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hune Kur'an edwon ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك اگواختون تم رزیایه بین قلب تو ور بین سرت بین تیم مسینین خو دوماره تو را بین ولاشین و هونست دی ماین چیز ماین واته امومونز امام علی وون لسان العاقل وراء قلبه وقلب الاحمق وراء لسانه مردم عاقل زون یهونیو قلبیا و مردم عاقل زون یهونیو قلبیا پی یعنی هیور فکریان باجه قالکن و مردم احمقز قلبیه هونیو زونیا پی هیور قالکن باجه فکریان باجه اونیان دم خطا کرد نکرد اتابی یعنی قال کردش انسان
ذره په زون یا ینا زونایش acaba ذره این انسان را چه نهو بیارن این انسان در حق مت چقدر düşmüş ben رای بنک چوب اونا حرکتون یو بینون را چمون یو بینون را فمکن عجبا فلان کتون را حذف کن یا حذف کن لا داهین ازید پی قال کردش اورد ایرا چقا قال کردش نمیرب ورب اوگو ورب چویدو اوگو مخاطب چویو چو در حق چو تی قال کن داهینا راحت داهینا لز چوش کن اکنا بکر و صوب ناز پیرس شما هنی بنینا هراب چو زیمیوب چو چیو بین مکر چو زیمیو بین مکر چو پیو بین اتقال مکر اینی داهینا هنی سوسیال اخلاقی بریم از ان فکریان اوون اگ از همایرا اینو مکریز یعنی چو همایرا اینو مکریز اینی جارا چیگو انسانیتی چوی دونا ایجاب کردش انسانیتی چوی را ونا و ان حرکت ان کردن چوی را صادری چو تینا قای انسانیتی خوز گرک انتن کردن اونگو اخلاق امرکن چو بیا جا فیدی evrensel şema daha uzun evrensel erdem ist. In evrensel erdem hema dina veriyen, hema İslamiyeta veriyen yani ini insanete çöy mecnen ara gerek ini çöyd bib. Mesela yo merdem ahlakın gerek xurvac ezvir niken. Dedi İmam Ali ra persin von yani az von ahangohan randhen imun art von az inke şwer cennet mirabbisiz مرتوی فرق نکن و هون ازوان اشته از الله را شارمیان آی را از گناه نکن این تمامیلا اخلاقی و حرکت مثلا فرض مثال تشین عربا پر را تعربات او قارد خون اشکین موین او بناته تا اشکین اونا خو بسمویتن را تا بناته را برم او تای قارد خون موین اما گرک اخلاق تو مورد اخلاق تو واج سبب گو yani gerek mekir az han niken niye ko yo mevinen ya da mevinen dedi von hum ittaqillah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak humayr oqda go humayra beterslik sinik tahayi vinen akti yema vinse wut vinen en benena het menfaato yani menfaat ma icab kanek ma yo گناه نکرد اما اخلاقی وقتون گو ما گناه نکرد از گره گو از ها اینوم کن گره گو از زون او وقتون چون نوه کن جعده تکامل چون نوه کن جعده گردی لنگا ویرین اما انا هن لنگ ددن لنگ هیرنا سبب گو اینه مرن نیو انکن چو موین چو موین این جیاو و گنال در حق انا قونید از این وان طبی بحث هرا و بحث آف گرد daha زید چو پی ورنگونا اشکن دهینا هرا کر زمد چو چقدر قی چو زم گیرک مکر چو چقدر اشکن خود زم را محفظه بکر فایده زم چنو زراریه چنو صبنا یو چی گو انده تنیو تقی گیرک مو انترا تبو انترا سبن تمو انترا فایده زراریه چنو اخت بحث دهینا بنادر yani genel vatime انو در حقنا بحثت teşekkürken ama saat veş bitti. Ma agerin mala Nureddin Seda ez turais pers. Seda enke beli. Umumi yaparsan zun zazaki en lisan zun xwe ma seni verdun o seni nakışne. Yani tavsiye için o en gencu. Sedam. Mefhum kar seda az sure Hucurat az beni ona hende yuddu cümle vazına serkalbi ki çünkü mesele ma bu zon yani zonu fakat yoz zon ki çıkıdı bir şoğulnur Allah razı birem melakadri mesela serkal ker inke hala bin malaju mali Allah tera razı
fikriye zafrın ist yani der hak ayetonun fom kerdişir vatışır İnke Allah bunu inne ekremekum indallahi etkakum. İtya aslında Kur'an pe Kur'an'a ki tefsir bükür daharın hol ben, daha yen pom kardeş. Yani Kur'an kelam ilahi onen verini ho peyni khura. İnke inne ekremekum en holi şima en müttaki şima obun. Kur'an itiyad. Yani ki bon verini ini ayetre Allah bonsu mesela. Sıfto verin yani ayet noun ra hatonik ayet dest dedi desirin böyle. Allah bonse ona beni kır az cebber sıftı bon vaktu mümin piyared bon yani çıra Allah bon mümin çünkü yani o toplum yani yeteceğin zaten mümin yani. Yani ve ona miyer form kerdi şayet mesela mone müminoned yani gayrimüslim bir vaktu piyared acaba kay vasfe müslümano av nuki bunate yinukin biyar piyad. Yani elbette ki yinrezes kayo yani ortam o yani mümin heyti eğer Cenab-ı Allah sıftı yin Rabbi asken hama ebinun Rabbi asken. Von müminun Rabbi von vaktu piyared von binatin vrazin. Von eğer yo per nibnet von daha ziyadra tecavüz ta'dayı kerd ev per bin von piyer yo bin yani yo kuvvet vrazin yani maddi manevi çişma rahamı hatta nek av niyen riyer yani sulh kabul niken hatta bu biyer riyer von şma mücadele bikin maddi manevi ama von binatiyin vaktu hamir riyer von be adaleta binatiyin brazil adalet çünkü Allah Celle Celaluhu ey be adaleta hükümken be adaleta şin riyera Allah yin rahatken İcabı von mümin bireyu bine von yani müminiz bireyu bine yani sinik şma yo mayra yo pira şma bireyu bine müminiz bireyu bine ilası binatı bironku virazin o Allah rahu pavin ki belki Allah şmar merhamet bükür yani insan eğer gerçekten Allah ra pavse Allah dünya yine merhametken hayat yinken rahat madde kelime var İcabı Allah von egeli mümino hitap mümin tiyarken von peyo bina yari mekin istiza mekin yani cini von camir tor camiyerdona cini tor ciniona von namo kharab von yo bina menen von au kesu von şma yin begen nikin belki Allah hep şma holir lakabon kharabon yo bin ra menen von Olası von ene piyeri zulüm yo hakaret ona mekin devam ken von der hak yo bin su uzen mekin zan kharabın mekin von casuse mekin von meşin deron yo bin von en ahlak İslami çıkawaş von gıybet yo bin mekin şma vazin von beş bre yani vaktu bimir ma von şansı avçiyo gayser meyit şun ya şma terakir bur şma elbette ki ikrakin yani mane takva ene Allah bon en muttaqi Allah hat en muttaqi kom muttaqi bsa Allah hat en hol au kom yani au dahab jiron yida pier takva ene binatin viraza eğer yo taraf mazlum be pere mazlum gel hatonik au zalim biyer بعدالتا بناتين الحكم كان نامو خراب بري خويا ننو لقبا خراب باننو تي استزان نكن غيبتي نكن جاسوسي نكن تقواتي انيا يعني çünkü
رسول الله عليه الصلاة والسلام بات خورا خطبه وداعت خطبه خاطر خواش وون فرق سپی سرچن فرق عرب عجم سرچن عجم عرب سرچنو فرق بالتقوى فيه تقوى معناه رعاية أمرونو أمرو الله وكيخو باو يساغو الله التقوى بالتك كلمة إفادة كر إنها بلي ما أنا تيز ذاتا ما قدري وشوا يعني الله جل جلاله ذاتا فون وقت تشين ريرا وقصد في مشي كون ريرا شيش خد بلا دقات بكر مثلا سورة إسراء دزبون أو سورة لقمان دزبون واخد من صوتي كون وان فيك واتو تقال كين وان بذنك بارزة قال مكر إجا جناب الله حقيقة يوم مثال دون وان إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يعني وان أن ذنگو إنسان زيد رترا عاجز بن وان ذنگ چارپایانو يعني ذنگ هرونو جناب الله بذاته نامي دون يعني شما وان أو ذنگ را حسن كين إمادام شما حسن كين شما يبين القال كين يعني شما جريكا غاية نورمال شما يبين القال بكر بل انا يونخون يا ما اير هي خور زون سر قالكن يعني زون يعني آيات الله يو ما ينسر قالكن او زون ما اير مثلا هر شيرا محروم هاو گونگشتو ما يسر قالكن وظيفه ما شو ان زون ما ايرا گونگشتو ما چخيد ان زون گونگشي را بخيدنش سفتو ورین گون ما پیر پیا که خود تور خجون خود تور تورنون خویا من زون قال بکر وقتو ما که خود ان زون قال نکرسه ان زون مره ما پی دیس خویا مرنی و ما مرنوز يعني ما مرنوز يعني شخص مثلا استم تبر بیا مون کرمونجون بیا اونا مامی اتیا مون ترکون يعني از حتى ولاد بيامون كرمونجون بيقج بني يعني هن بي بيل ينخو محافظة كان فقط ترنون مالسف يعني از بخص صنفت من دازنا اعتراف كنا ما كين نكين ما نشكين بيس يعني قون هر كسوك زازاو قون ان زون ما يخويو بي خوي قون كي خود قال بكريو تور خجون خويا قال بكر تور جيرانون خويا قال بكر حتى رير اماز ماين بيسه نيو مايو درس قرآن تفسير وونين بياو مايو مسألة سياسي خالكين تونين بيار تركي خالكين الشخصا يعني از عيد كنا يعني از انقذ فكرنا وانا يا ان زون الله يدوما زون ماي ماو ما بينيا پرورده بي بينيا ما بي بيل معنى في إني زونا ينامامز سني أستاذ ملا سعيد الكردي إن وون قصور موننجي وون معنا وون وقتو ين مزج ما ين بين ما كرمونجي يناوون فقط وون إن الزون ما وقتو معناه كرمونجي ينا مزين زون ما ترجماني جركن وون إن زون قيق زون ما نو وون إن زون رن زونا اگر شاید اونا یو خطا وقتو ببرسه بزونینک این زون ما نشکو معناتم ifade بکر یو انسان في زون خويا أنجح أشكان معناه همه مزجي بين معناه توم بدفهم كردش الشخص ما إنكاز بتنجيش مد يو إنسانك از بزون و زازاكي زون از توريا زازاكي خالقنا يعني قالك إنسانون از بي إنها وون شماه أخشتيكين از إنها ازواجت قال مسلمانو يعني يو زونك الله يدو اگر تبي اي زونا قال بكير تبواز او زون بير شويرسه انا حقشتينيا انا عبادات يعني انا رعاية آياتو الله يو انا يو خباتا قيبو الله آيات الله دين يدو سميت انا رسول الله عليه الصلاة والسلام را بارسين بحث اخشتي ترى بارسين رسول الله عليه الصلاة والسلام وان اخشتي انا
Yani bireyt zalim digel ki zalim kayık bireyt yu tıpaştığı bigir işte zulmü tıpaştığı bigir eneriyen vatış ekçiti. Din İslam'ı gerçekten ekçiti çınar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam von komuk semet ekçitiya von mücadele bükür von mara nu komuk da've ekçiti bükür mara nu ma ana kabul kin ma Müslüman yani ez ene vacir kaderu Allah ve Resulullah müsaade don ma ahan zon khur milleti khur gerik ama varte bükür yani mani vazifi biarca kom omaz hamala ben seda ben ha sobna alim yani zono ben edebiyatçı ben yinraçiyen binusir vinye bir kaygını zon vinye yani hakikaten yani nuştiş seg tibigir yo keras er yo yazı binus çıkıydı o hem vinni ben o ilim fi kitab zvatı tünüse hen o zon vinni ben şeray vinni ben eğer mavazin zon ma vinye magon çmara yina ma binusir ey tira nina nasihat wa bikir kat kadrat ve tira niye ve hiç olmazsa ki khud tur aile خویا tur خجون خویا tur çarno خویا tur cirono خویا ini zon khal bikir ve teşvik zon khal kardeş yani ini zon khal kardeşiz ve amazon khoir cemaat khoir ve bikir ki ini zon payrabidir eğer ma ona bikir inşallah ma gongişira ma yıkırne nezona khay inşallah وبقدر نزون شرع çünkü elhamdülillah gelek esir hamen nuştiş gelek esir gelek edebiyatı veyahut sobna gelek esir hamen nuştiş Allah Celle Celaluhu ey nusen ey gayret ken semedini zona Allah destegir yenib Allah irra razı inşallah. Allah hocam venk düşüyor. Hocam üslubu ve şu inatı kalkin yani ma inape mest ben ma kayılni Estağfurullah. nasıl ersibeti kalbiken kadar üslub haberdayıştı zazakiyeti hem lafzi hem mana ve şa ma kalkin ma istifade ken ma teşekkür ken Cumali hocam از عسر وازن اونا مسافر میست از ایتیا وازن سرای جماله آبه دست را بگیر اونا از یا چند چکون قلبی که و قصر مونین ایر مسافر مبی آیرم و اونا یو نیم ساعت از ببز بیر فیس شمارا یو استفاده بکیر تن قانونز ای شمارا دمیست örf adet hamaya devam ken yani demir avaj recek kum rej misafir piçiniyor. Tim her şey misafir işte. Ela jago egmin te bimiyas yancı yamiyes egmin. Ay ma ay da. Yo cirun ma be tabi qicet say ke yend bi sayız berdin ben çati khudnayn ra ma ke pe ay bun ra vertin ra bu ay sayun men mez malaqayn. Ay ay nazhar alda ona mahehen diyay pa ona dedi Seyda Yeniz hani ahlaki ra bahs ka mesela özür kuvazen ya özür kuvazen Mala kadri weş nusen weş bon yani hakikaten zaf keyif müzir yani zaf Seyda özür kuvazen yani mesela mavun filan kes kal çüer en kal kardeş mavun kal çüer yani herhalde Türkiye çarnayış ya ona ben itici kalkem yani kalye gnen çöy ona çiz şarbetiz bid çöy çörse ağuyen cara ha vengi zaf berziyen ha ay قانون اونا خو فقد آلزنن ها جدی عذر خوازن اونا شخصون تنزیح کن تفنده و کپر ورجن و خد قال کن این قال کردش تابی
چقا یو واتو وش واجز اگ وقتون گو واتو وش پیو صدایا پیو وینگ وشان نوم تلفظ کردش نوم ایکم کردش سه وش نین عینی سیو دیازا وقتون گو یو دیازا ما پوجین اینا دیازا سنوم یای ما اونا بنی رنکک نقشنایه مکرسه میده این سنو نیگن چوکوچی که خو برجه لازاف وش نیبز و سنوم یه رنده اونا چوبنی نقشنایه بیا سفری سر وقتون خو ایگو مردیز اونا زرینگینا کوشه ایرا یو کوچک فرید زونز از تخمین کن اون اونو اتابی ایتیاد هنی ما انکه اون های انقدر یو حالت هندگو ماون و اونا یوتن بنی زازاکی قلبک و شلپزد و اونا راشایب و گلاشب زا فرق نکن هندگو و اقل زازاکی فکراویج زم اونا یو دمه و مگو ما بنینا ورچی ما بنینا زازاکی خو که خورد شغل نایش یه من حیات خو رویچی ندماداهینا که زید سه وقتون از اینون کنک ذاتن ایگو اونا بیا فاصل قال کن خو بناترا بیل بین جدی یو قرگو روترنایب آدارگو چوت اومه خو مند بیل کنه اما قره بنا روترنایب نیوسه هر جایی چارچوب از ای تکمه رندیز بناتر نیسین و عاجزانه از انقداونی انترا حالا بین سیداوین و اونا ما خمون حیات خوی رویجیند ان قال کردش زون زازاکی بزیدن رجا ویرین را حتی ان سلوگان منو ان ایرا نزون ایگو های نسی نسایگه دونجه لا اگ میارک هم هو نسان هم هو که خود قال نکنسه و نشتش یه را اتوی نوم نکن اینوم نکن یو فایده بزازاکی ها یو انسان از تو خور عذری است خونم ای زازان نیا صوبنا یوزون قال کنه یا دا امکان بنا چینک قال بکر حتی گو دست را اومه هنی ما نفون کنگو زازاکی که خود قال نکن و مارانیو هاشا اخدنیه و حد چه نیست ویلا اونا چه جهد کو چه دست را بی چه ای جهد مکر اون مناسبت بناته خبات چه و حیات چه رویجین چینی ابسه و خبات چه رو هنج نینان نکنه حیات چه رویجین جنال واتم انو و شما پیرنر حرمت کن از یارا هن نگمین بنه که خورا دیر فینن و مسافر ممیر متثبت کرد پیری تهت ما يبد محافظة كان ويا ينوجد نيل جا چینه بدیک ایراوات مازن هیچی ما بشم سیدا شما حرمت کن جمالی آب شما yalnız da ona yo helbest akışkek mar bivaten ama bişin daha holu ba daha bin hol avşa himin bin ser یو مچی شاوتا یو عبدالله خوجر شاوتا اونا یو کلمک یو واتو بار بکرسه و اوجا شما شوان شخصیش ما گوشتاری کن سیدا inşallah حرمت مشما پیاره نده Allah turiştir huma ta'ala turiş ma bir inşallah رزر فوازن مجبوری رضا ویجه ya subhanallah yani gel tamaşavano gel deston sedon yo insanı en zon vakti qal kanu veyahut nusanu veyahut aynı zamanda vonanu zaf kitmizdir yani az vona kay ilaç diyor yo insan nuveş giron yo ilaç mesela donca pe ilaca yo darı donca pe darya ben veş nuveşi bina hafif ya mizavqi do ha yani hatta az nezvaj işte dedet azame goron az resmi mala olarak azame goron نبي يو أماز يو بانت دامي يو قصات عزيز رحمتي عزيز رنجبر عزيز تي لاويك باتن تي دير باتن إنهم بين ما دير بير أزبر كير حنز حسد çünkü yani دير زازاكي أو زمان çini ببسه piyasat manedi yani متمتم نين سرا گوشتاری کردن حتی فرنون خو خجان خو بیادبی ینا پی اینه عزیزا تم از پی ینا یعنی قرخوانا پی ینا که حمد يعني
ما حسرت زون خوده ها. بله Teda, ez smava malakadri, tender bene ma vengi gueştari be kiyo şiiri. اولا ونگیز وش و وشز بون کلمون اونا توم مخرجی از توم زازکی بون ها. Diksiyon von Türkiye, ci İngilizki von diksiyon rando. Kada gencodan kada diksiyon rand gencot keno. Ha, ma ana şiiriye evendir. Ano. از هون جزاف دینا دو قمشی مصر بتاری انا دنیا خبرو می وافرون کیس خو خنقنا دادی تو ترکوارب قیتونا کرد برا دادی تو ترکوارب قیتونا کرد برا شیطون خاپینن بند خلق جایل جانان قرک این کمپید بیا نفس وردم گونیون ما چندکین وینین بم پردون ویر استونون ویر بونون سیورون سپنگیون دادیش ماها برمنا سر سبایرا حتا شوند سیورون سپنگیون دادیش ماها برمنا سر سبایرا حتا شوند کشتی آره نیو گره ترسونه کو تحت و صبر بکر مکر یا وکو شیطون تو گوشد ونام تربون یولا وکو گوش برای خسران حیف پیو براکو گوش برای خسران حیف پیو براکو خیلیک زمان و چولیگ ما استیو گازی هوار کمیو بین را یرس بم جادشم خو ارزم دار تم کردن خراب کن اوگ بمون بیاوهار گلی ونده بونون زونایون شما را پیرسیم انشار گلی ونده بونون زونایون شما را پیرسیم انشار بندو هرا ین زوناین لاقی تحن بیپید فکار گلی خجا ورداو وای برای مپاوید ظالم و شیطون بیپیا گوین شار ما سپید با چمایا کذب و نیا کشکا وشا نیا ترید با چمایا براو نیا کشکا وشا نیا ترید آی که خوچی نیا کن و مباش ما خیلسیای روب اری آخرتت یشین حزر همای که بابی خوشا را دست واصل ین قرفنای ما هن تحمل نکن نیا گازی و برای نیا زنده و وای ما هن تحمل نکن نیا گازی و برای نیا زنده و وای En şiir epey tesir mahsevke. En veja o yuvecek eşya çoğulik diten yorvecik diteno intihar ko. Yani farklı cevap daha intihar maaşlık en olmaz yani sanki ced yani dünya istatistik en zor intihar Türkiye en yevin tunceli ho seret en din çoğulik en hiriniz harpiyet. Yo yani yo sebebi esto para bir sebep niyo tesadüfiz niyo mantıksızlık. Bele. Mala Cumali Efendim. ma son hadis en kadar veş esti, kelam kibar veş esti. Yani sadece ki yo kelam kibar ya da yo hadis bir yer ki eşkin sevdi epey tefekkürdük, epey kalbik. Yo en oğun oğu nahakı ser kal neku haber nedu اگ نحقی ببو
خالنيكو شيطان بيزون اینا یو کلام kibar اینا تایبون حدیث فقط عمومیت دبون این کلام kibar kelam merdumuz zonayuno yo en estu sornaz mesela bun sadakat yo habera weş yo bere khura vaş o yo sadakau hal esta yo merdum zere tenga keyfi olmuyor ma tilki bun morali olmuyor ki keyf veşete çinya bir dünya bir tengeti ina yo salam aweş bedce adaka ay merdim te o keyfi yenca moral yenca yani haber yani fekra haber sok vecana eşkana aya haber gebena taynir bana zehir haber holun sense bana zehir ay biniriz bana ilaç yani bir piyaj fekra vecin hem zehir hem ilaç yo fekra vecin yani çi Necip Fazıl yo şiir o oluklar çift birinden nur akar birinden kir o kadar yo çibun öyle netice Cumali hocam mikrofon oldu. Allah razı teşekkürken tebliğu tebyin rol zon hak ifade kerdişed hak eda kerdişed sorumluluğa hoca ardışed görev xwe ifade kerdişed rol zon zaf mühim. Tabi eğer ma ona zon bine jora beyn tera cerraniye hani jora mahruti mavun mahruti yo övneyiş rama beyn zonse holez pey zonaya khrabez pey zonaya yani zon hem aleti holev hem vesile holev hem vesile khrabev hocayın Kadir Hocay mesela va Çavunukşi Hazreti Musa Allah Celle Celaluhu derim ma örneğin keyfiyet hitap kal kerdiş seni havay demek ki Çavunuk kişi yona mensup yo vati yo görüş hitap zon Allah ocad von eğer ne yo diyalog yo çivraziyense gon zon nemri pe nemriya toja kalbi kir oja yani serte niye bana ma bacık ne ma beyn tebliğ tebyin de تشاونوك شوين بالحكمة والموعظة الحسنة ما باجيكي اتياد يوز قرآن الكريم ما آياتون دستويس آيات النوابون فلوجات فون قالتو وإنها وابا وقالتو إنها وابا يو قال كردش جماعت كيفيتي جماعت سنة هواي ما نينو بيرن حديثون آياتون شين بين Ezayı seruna derg niyedinde fakat çi dava ben avabı yani zon zazaki mabacık mayır zazaki serkalki zon zazaki ihtiyacı be takdim keyfiyeti asta ma seni havay peyo takdim keyfiyetiyle çi bikir mesela Nurettin Hocam Hucurat suresi ve Yunus suresi ve inna enkerel asvati la savtul hamir hatta hoca çınara ton miyovca diyor tefsir ben de ona farklı yo manada von çınara etiya misal herda veng herda veng yona hayvan niye da çim von her دڕای دچیۆرە vên xwe kemberz yew şehwet re yew
pize beveng bevaşon. Enik vun zaf veng xuken berz vun ya şehevi o tarafyen zaf mover ya zê ekonomî mavajekê mîde veşonê ayera her diçiyo ser zaf zirran. Zirrayîş herî diçiyo ra yan ver yo şehweteyê me yoz o beveşo betaşo. Enik ez vonuna zaf veng xuken berz aslında te yo benzetme bıraştı. Çi en hava veng xu kerih en veng şehvet o veng pize veşone kerih yo veng. Yani veş yo veng nyu. Vengo miond mesela mavaji ki ton veng esti ki hani Türkiye'nin insanın ruhunu okşuyor. Zon zazakizi Kadir Hoca ve acaba hangi zon hangi komzo beni yani zona kas zonayı mı bağlı katabaray de coğrafya ma taraf doğu şarkı zon Farisi en hususet edebiyo yani zon Farisi o garb diz İngilizce ton zon esti zon askeri talim zon talim yani bun yap getir götür ver yani ne pey emir zafteyen şugulnayış ton zon onay mesela mabacık zazakiydi tişini ne bilme mesela ma azka Süvedi yöre niye bun takalama xu bilme yani eğer yo ihtiyacı kalem estase taambaz xura vun eşin ana kalema tuera çi bigir zazaki ma hani Türkiye'nin ödünç az eşin tişin ana kalema xu yani zazaki mavatınsa eşin ana kalema tu ödünç bigir yani itiad yo çi est itiad yo ahlak est hövne azına peyser dontu yani yo kibare ifadet talaffuz hitap kerdişir ayara zon de tebliğu tebyin keyfiyet rolye zaf mühimu zazakizi gerek ma mesela yo ara mesela Fransa az ona yo tonmen televizyon yine de navayo program be sürekli en program be komhol Fransızca kalbi kerse yani televizyonu program brazen belki mazen hususet gencon xuri horton xuri in nesla neviri ma ona programı vrazi ma baji ki yo pel yazı nüştüş yo pel vendiş ifade kerdiş in ekranondu xu seni hava zazaki 5 dakika ve xu ifade bekar sadece ona kal bekar yani illa hani ilmi yo çire bahs kerdiş niye yani ve diyalog bir detene ve kal bekar ve yo tane kal bekar ve diyalog bir vraştış yo zon nüştüş est yo zon kal kerdiş est zon kal kerdiş tuva nakışnayış verdayış berdiş zoni pe inin ona tonçiyona yani verşuin nakışnayış zoni pe talaffuzuna pe kal kerdişa yani mesela me zazakira zaf seydema bi vallahi ilim yeni derya ama mesela me Malla Mehmet Ali Hünre mizaf has kerdin çünkü zon ye zaf uveşib zazaki çağını kal kerdin az ona hayrun mendin yani ayara ma o husus binena zon keyfiyet zoni
تلفظ زونی و قال کرده شو چیون خود بدور بیار ور اینی زون دون جوینایش زون زرگونایی تفرازینا زونیز سه قجون yani گون که بنی مقاتی نبی که بونیه سیو زراعتی سیو دار سیو çiçek o که چقدر های قال کردش خو ona yani yüzü mesela hoca Kadir Hoca var ahlak batı و ahlak ما beni arayın yok fark است ان فرق ازواج ahlak ما şark tersayiş seru ahlak ما şark tersayiş seru ahlak batı psikoloji ser eğitim yani mesela mara kul hakkı madır est yine insan hakkı est madır kul hakkı tersayiş Allah'a yani eğer çoğunluk tersaya bir kimse merdum hak bırakıven fakat inni nondona için vun yani zaten hak menü yani inni çiken vun من حق منيو كقايا اني بير اني اتيافون مثلا ver foşkola yani ver mektep mesela dargis kış be yo serniyem mecburi tiyadun dargis yani dargis anaokulu mavaj madır anaokul ojad ye hatu mektep veri ان هوا چیو مسنن قجو yani en ahlak en terbiye hatta dargisun İngiltere en çiu yani en dargis en ver mektep verin tepe lastikuna nişin şu zerrat bigir gon lastikon xuvej kondron xuvej ete mesela mavajik İsveç'tis en metot uygulanmış ben en metot hani çiğdu teçano şuir dargiste kıjberse pero kıj lastikon xusena ve maşun comi maşun cuma ma lastikon vejen non rafona au mektebdiz lastikon vejen şuin zerre o hini ojad çiken anavayo çidon yen maz zon xo belki pey bine teşvika maşin benaqişni pey qalon ve şona pey şiarona pey edebiyata pey ayetona pey hadisona gözetiyo çi men vira baş ton ambaz maz dönün sosyal medyat yani teçavunok vaj mübarek bombarek ni von ya von ni zazakini kenarın bezon İslam'e ver zonun niye İslam'e bad zonuna meya her zon çavunok din dünya ben telefon halalda de engel ben ne nurhol niyem ha Abdullah hocam ben miyan Ola mir net niyem benkti yok karabalık yok emin teyaz mikrofon ko bakafel mikrofon ben için o sanki ona makinara sanki mikrofon ra ona yok emin haviyan ha yok midir nato hocam o telefon turav Sedam Ala Nureddin vengi ho venk tüzün o sedemel burayı o telefon turav o kadar yo çiniyor Allah Allah telefon mu buran etiniz von zav hol yen von en telefon çi program ra vejina dek program ra inke buhol venk buhol ayara yani mazun xo peyinçiyona binaqişni pey şiaruna pey edebiyata pey qalun ve şuna mazun xo fakat
gerekinizi fıtri bu. Yani ona ki zaf, zor nid o illa zhol kalbi kar diye ki cemaatiz ki çiz aciz nikir. Yani hani ton insani az hol kalbi kar diye, az hol yo çivaj diye tekeffüle on şey en az hol niye. Zaten Kur'an-ı Kerim ser arduna sorumluluğa pil daya insan o insan ki halife reardun ana sorumluluğa pil yani bel peygambertiye en makam pil makam insanateo en makam insanatez çınav Allah Celle Celaluhu dav insan yani insan ki halife zemin niz pey talim esmaya muin kardeş yani pey zonaya ya yani yavzu pey cehalete ver nişwen gun ki bine zon biker zon ilim ki bine zon biker zon edebiyatı gun ki bine zon biker zoni çiyon binu eğer ma zon xu sadece zoni mahumyon kal kardeş zor lez vin ben yani hani çağınok insan vefat ker zoniz biriyim yani ama edebiyat niye biriyim ma bacı ki de asır ponç asır vist asır nora ver aynuk kitap nüştu aynuk çiye me kayıt kardeş erha vermad mahatra kalkin mazın hususu da binena daha ziydi en der hakkı yüzü Kadir Hoca hani ma öninik eru genç ma yani hortma yo örnek ma von temsil holgen verçinu ayera khuniyadun het zonya çağunu ki mesela Allah Celle Celaluhu hayat peygamber maönini ki ver peygamberte çoras ser yo ahlakiye de beke av ahlak yani azini etiyad hususiyetle von ver peygamberti çoras ser ahlak peygamber ma delil peygambertiye av ahlak delil peygambertiye ayara Bediüzzaman Hazretleri lemalar zunvun Kur'an rapey en mucize u pil ahlak peygamber ahlak hamide ki ahlakiz tesir zonken yani zon daha veş çünkü yo merdum çağın o ki ahlaki veşip se zon yez ben veş yani zoni ahlak bir ahlaki وشنو انترا زايرة وزنكو ona yo temsil keyfiyeti bir vrashtiş o çağını ki kıjma öne mara o ciron ma muhit ma mesela meviziriyo şiara zazaki da yo ambaz men Türkes meder bine izah kert mera nava baba ان الهام وكذا شعر رجين اظن يونا من رحتني كان من آية شعر شيخ ميدين اني سلم شرقيا فون بيسكر ما آية der çiker ki önini ki hakikaten zon mazazaki hem zon edebiyo tişin pey ayetonizi pey hadisonizi yo metin İngilizce kişinin rahat pezon zazakiya şerh bikir, izah bikir ki ifade bikir, tercüme bikir. Mesela mazafçıyo az öğünen pey Türkiye manişin var ama az öğünen zazaki de ist yani pezon maya daha veşen ifade kardeş ve kal kardeş şu nasihat me seydan ve mazur veyn inu bekir eğer zonma resmiyeti bibin belki
zaf tefsir mühim pezon maya min nüştüş. Zaf. Enna iddiaken zaf tefsiri mühim bizon zazakiye min nüştüş ve meşhur bin. Çimçınara mesela ez yo çi var yo hoca Sabri Hoca wa guşi çi bi Sabri Hocam müftü yo çi persa ve kebet çınaya inna halaknal insana fi kebet herkes yo çi var Sabri Hoca baba hocam vakar kotuk vallahi enna ma'ana vabiru ma'nura davaşa yani ana kar kotuk yani ma insandır yani yo Çin'e insan ser yani insan yani vayır derdi vayır zramazza ki sanın mavun ya kar kotuk yani ayrı hakikaten zazaki belki en taraf raz maçaunuk en çemraz mana pencere raz ma böyle en zonku hakikaten magon wayar civej ki tabii ki ayı ki ha ekranın di hani televizyonun di hani çapkanın di hani neşirkanın di ni gerek en hususu daha bidver az ahanday vaj eğer yo pers şuma ise eşyan yo çi vaj fakat in zo binena anay vaj ma bine yo klasik yo zonayışra veji yani ma bentare verinu neveti mayo intiya mesela hani tarafın metodoloji mazon huser ona ber yoca bineyin çiyozi hin ma ben mad bine wa filiz bidi wa hin veji wa eni çi bib eni serizi bine mesela mavaji ki en hususu ser ma bineyna bernamu programu bikzid yani en hususu ser hem seniya ve seyda Hucurat suresi raz tonçi inson mesela mavaji ki dava yo zon avzonok pekalken ayı ırkçıye ni hasibnen o çavunok zon dadi bizse vun ena ırkçıye ya Türkiye Arabi kalken ırkçıye niye o az zon dadi ya ho kalken emi bana ırkçıye tezon yona kalken tniyevon insonatira vetiş yani çi hocam va yani hani asıl ku nesaba ku asıl fasıl ku inkar kardeş o az asıl ku fasıl ku don şanasnayiş begörev ayet Hucurat o emi bana ırkçıye ya ötiyad Kur'an von li ta'arafu yani vayr zon kuvaj تسني هو تزون نيشناس زون خنيشناس نن اني زون قلبك سني هو ويرجي فيجين هير ان خصوص ما اني نوز بيارزون وملة ما هينونا بيديناز نيترس يعني زافشي ما بي دينا ترسن ما بون عجبا ما بكر يعني ما بين ارقشي ما بين çanay en ters millet ama ser ez yani tamam ters xarabe nikerdişa xarabe ra xudur bira ve biters öyle rinde ser keyf biker teşvik biker ma en ters dinizi veya tersi muhitizi tersi insanuzi ma bine hin bir خسارة بدار وين ما يوم ملتها وما واير يوزوني ويوزوني سي كم دشمن زونون بينو بكرسا وان حقارات كل واي زونر كان يعني يوزو دشمن زونون بينو hani madır zaf maçaono ki dest ponce serunura ver
yo tani İngilizce kalbi kerdin vatın ya inni bir şey ya kardeşim İngiliz yo zon ayet Allah'u Almani zonau zazaki zonau yani inni zonu pe ırkuna pe coğrafyona pe çiyona sebe yine o zon ko gro şey ver ma zon ko vir kerd o ke qijmaşi bir wire zon yen veje o çocuğun zon dadı ya ko kalniyken anara az en hava ona toni çiyoni basitu زو اردشا پی قال کردشا ما یو جانی رسن keşke ma پیرو زون بزوناین keşke ma herun da zazakir ma ponşaş hep zon daha bezonayn daha faydalı bin ma daha millet ahuri zafiyo fayda weş bıraştın en hususet az goştaron mari tamaşa kerdon mari o şmar zaf hürmet kan Allah en zon ma ya ردم ما بکرو و حس کرده این زون بد انسانون ما و انسان ما این زون خو قال بکر و پی این زون خونه درد خو بیارزو و این زون وایر جویش و الله ما hakikaten o ayı ki en zo kom davma Allah Celle Celaluhu sıva mara niyevun tukay ay zonir miras dadı babi evladur zonu zon mirasiyene o en mirasiyeniz eğer ma neslun ko mara peyin mayinir cani verse ma ihanet en mirasiyen kerd madır kadev yani madır hin çinyemen eğer ama vayır in miras vej in mirasızı ponç hanzar sarra de hanzar sarra emo ve madır niqedu yani نسلك mirasiyedi o miras vinkerdo miras kharpnayo ve manir zonayiş mavayir in miras veş Allah şma pirin razı az hürmetken Seher hocam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sedam ala Nureddin mapirazi na çend kelime diğer mankada bername koyun pe tübe kafe. Bele seda yani inun bikir bireme malaju mali hemen babek matverini verda. Zaf yo zon şirina yo izahatik tom kert. Yani ez beni vazına yani yo ilave bikir. Von dünya çıka yani ner von kuvvetin zaf se mayko. Dünya çıka jonli est aglab avqidu. Ama yuchi est von kelimaya mayk von kuvvetli ase kelimaya ner. Yani kelimaya mayk معناه انه سنيق امازون ترى بعسكر ملا خدرز بعسكر ملا جمالز بعسكر آية سورة طه كو الله جل جلاله عزتي موسى وبري راون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وان شويرين وان ورد بيا ورد بري وان شويرين جاي فرعونا وان توريا نرم قلبكين وان بلكي واتش ما يديو تأثير براز وواتش ما بكر كلمة نرم تم غالبا كلمة سر yani beli yani zon önemli ayet Allah'ım fakat vakti oteniz zon kalkin tegeri ki göre ölçüyor yani pemavatu Allah Celle Celaluhu bat gerika göre pemavatu yani ölçüyor ki kalbi kör eğer tebliğat Brazil
سنيق الله بون بالحكمة والموعظة الحسنة. حكمة يعني شيء فلسفي بعقل بمنطق تبشكر إقناع بكر بيو وعظ رندا تجيرك يعني قال بكر يعني ذاتا جوابر مالا جمالي ترى بحث كر يعني كلمة شماز وان بالغساء شرح المغنيت ترى بحث كان يعني تشرا ترى كلمة çünkü kelm معناه yani eğer yani darbıcını birazına darbıcını yani tudi yo habera meşhur esta von darbe khançer von bina weş ama darbe haber von weş nibna yani tesiro te kelimona te qalona insanın ser biraziyen احن في زوارا في حربا في سواشا يعني نبرازيان اگر يو كلمة كي في دجا ادار بجنيا براشتا بين كيد معنوي عالمي كيد شرايكي خبيرا نكان اما يو كارد يو دربا باشخا جنيا كير ابي وشكي خبيرا كانشان ايرا انسان في قالا ينبستش حيوان في رسنيو في شريطة ينبستش يعني ينون بكر كبزون قال بكر يعني راي تاتا إنسان حنكي إقناع كينكي زريكت قالك شي خرابن إست بيو قال يا تأثيرا مأثيرا يعني أو شي تماما كقلب را حقيقة ben fışı silmiş ben şem. Era yani en zon yani pe kalkerdi şu pe nüştü şu pe edebiyata payramonen. Sade ene tena kafi nu gon yor resmiyetçir bilir. Yani Seyda Khani Allah rahmet khutbe bikir hirse küsur ser ver en von eğer vonyo padişah mar bibin, vonyo tacı bibin, vonyo devletu veya eyaleti von bibinse, von me zon von nizaf kirdin kıymetli von. Ama ersekir von altın von zerd von digel ki zerd ve altın vaktu sikke eser çinemse von kıymeti çinuk. Von ez bina tibir bazar von ayar için, mır için von perin niken. Yani gon devlet destberziniz onu. Yani gon yo güç yo kuvvet destberci. Eğer yo zon vakti meb zon terverdi yani eğitim, av zon yani payra nimonen. Yani eğer vakti bir zon terverdi, zon eğitim, av zon kesinlikle muhafaza eder. Eğer yani rica ma yönetici mara eğer habi İslami olarak davakin şbabon emam Müslüman o zon tiyer ayet Allah'ı matra rica kin sini yani zon Türkiye mavaş Türkiye zon Türkiye han masrif bin o resmi o Pejama yani ver ilkokul yani mektep verin perverde ben ezon pedon musneyiş nüştişye eminye ve anzon marız yani maz vatandaş yani yine hem bin veir khair o hem devlet daha bina güçlü daha bina kuvvetli yani gon devlet destberzini devlet ve te kuruluş destberici vakti ona neyse sade pe ferdona pe dernegona yani gelik faydalı birazen fakat yo faydo pil nibraz yani hakikaten inke ez khusar var makin ki manişkin fernon khod nizam qalbik veya ma pe bid musneş ama
eğer mektep için mektep Türkiye onun Türkiye nusinse dazaki bu önden dönüşten elbette ki yani en zon payramendin yani. Era zon zaf önemli. Yani zon yani insan pe zona insan. Hesap bekliyor insanın zon için mesela eşkal bekir Abdullah hocam şarj mı bıketse kusur mu? Çmuser. Şey, Çmuser. şarj mı ikazdın? Çmuser. Evet. Eza gösterirken. gösterirken. Era yani mara çiyen ma her hitap bakıp yani siyasi olarak kabat lazıma o fiili olarak mara çağımı gon masemit zon kuya yani ma kabat bekir akal kerdiş ha nüştiş ha edebiyatı ha deriye zaf önemli ezaf önemli binina ezmana kay yo insano yani zon kur milleti kur vartı mekürse Allah hep zaf mesul yani. Neko biyo manaya menfiya yani baz ana milleti min milleta bin holyera manat ne? Ve Cenab-ı Allah ez ona graşta ez ona yo ortamı zon mu eno gon inir vartı bekir. Vat vartı mekürse ez ye Allah hep zaf mesul binina yani zaf mesul pil binina. Çünkü ez onunla ulema milleton ra bütün ulema milleton piyereyin pe zon milleti huyan nuşt yani. Mesela Ebu A'la'l Mevdudi vaktu tefsir nuşt pe zon huyan nuşt mesela. Tonin İmam Hümeyni gelek esir huy pe Farisiya nuşt. Yani gelek ulema çin nuşse pe zon huyan nuşt yani. Era vazife ma yani giron mara çağımı mara enonuk nüştişyen ve binusir ey mesela şiir eşkin binus vaj bon ve binusir ve bonir yani tek kelime herkesle çiyen ve ey bükür inşallah zonma dinle ben inşallah. Çünkü zonma gelek amun nüştiş gelek kod kitabın çap bu yani tabi bu inşallah mavun gonhen dinleyebilir inşallah. Era ez şma sıftı mala Abdullah o mala Cumali mala Kadri o tamaşa eygema tamaşa kin masir kin yine zaf ez teşekkür kina Cenab-ı Allah yeno ma pirun pia afaton dünyeviyon o afaton ukhraviyon ra Cenab-ı Allah ma pirun muhafaza bikir. Amin. Magon khur o zon khur varte bikir yani. Yani yo vazifo diniyo. Yani vazifo dünyevi ziyadiye yo vazifo diniyo mesuliyet est gon ma cir varte bikir. Beli Seda. Ma teşekkür ki esasen ayet ebonde Sure Şuara o ayet veren ve enzir aşiretekel akrabin Beli. aşire koyun ya akrabu ko ayam kon ko en nizdire başlek çibik en nizdikum ay kuntu yani inzariz kay alimu kay mübelligo inzar kayati şizi aşire kola gereka çibik o işte zonyin ben eniz ma gereka koviraniyek temaşakar aziz en bername ma endek ma epey که dergin saato çend saati mahi romen de saat dest dakika. Maşallah valla hatta sersi bez muşma kalbik ez pezoka kayra güeşleri bekir teşekkür kene temaşakaru marizi ez itira haseten ve teşekkür ken Burhanettin Hoca Zazan Şanlı, Mirzan Halo, Bünyamin Bayram, ama Amardi
Kadus, Fırat Atan, Hamza Zaym, Halis Çetin, Mirlayaz Mekani, Enis Talişe, Azerbaycan'da Taliş est, Zonyen Monen Zonma yani madeze yobinone, من ده سعی Dir Makeni, Benefon Maken, Ez yo vakt ez şirin ken, ez benetrafon kene, مازال تشکر se tahmin med bene inan se tabaj zazakiye çori yo dersim ina piran nizdi yani ene talişi tati dari esti peştu fariski en pirzun akrabe yobinne ama deze yobinne İtiyara mapyorun teşekkür Süleyman Ertuğrul İrfan Yiğit en piyorun irma kumik masiyel ko mad mesaj şravut ve yanlış şravut mapyorun itiyara teşekkür ken şun şuma khair bu masumete khair bu Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.